wakwaba aha Xposed GH akua bi ne wani and then so me ne wadi ahia me dem ensam ni bi ene ebro ye nyina yete se na Mcbrown FU TV akọ Onua TV ehun nsensem bi ena apie Ghana ebi pasem ebi pasem obi kodi ni sika na obi nso ti echi enya asem samosomo nka ma no ntinti mo ye dem mo benya asem ti se me akue ya se dia me pasem ni kokonsem bia na me de browim na me twa me nsem no so make I say wo be subscribe na wa like na wa share video ne e dia mamem na Mcbrown oko Onua TV no na ye boni dwa ni ade enam sa program ni sa de esisi nti ma Kwame etikese etu nwum bi ana na oye program bi no otu nwum bi se maye yesumina sa nwum no ekuti anwum enti ama Microphone keka se ode Mcbrown me pese ye ko show video ne ba na ye ba ye beka mo nsem ye ni sumina maye ni sumina bedetia ene maye ni bedetia ene maye ni ting ndindi onipa boni aye ka debi maye biama boni aye kaye ene maye aye kaye papa mi di mawi eni boni aye onipa ni aye maye biama sende maye ye eni sumina sa minkawi mi di ni na ma twedi ambo boni aye ding boni aye ding Debbie now be who kayo. Abusia video no and I kwasha by no it's wa sha wa dwentwe ne saying say ordinary Mcbrown and I say ono ani program na no ye and I say ono na no oto no nwom on say enwom no ekuti anwom na okan wo studio hon say Nana Mcbrown omo na etete no omo na ede ni call TV ni ade nti na ekire say enwom na oto no efa Nana Mcbrown ba ono na say enye Nana Mcbrown on de Nana Mcbrown na no ye den oye ni morning show enti enam sa in some way so papa no so on Nana Mcbrown free pa omo your close friends and I'm sa in some way so Emma Nana Mcbrown eto en safre no say on brafre no ni ndi nkomo enti Kwame etikese etu anamon call Nana Mcbrown fie ene ni kodi nkomo ena Nana Mcbrown etre ni mu katra ne say nti ena oye den ofi UTV and some no ye ntumi enka wa ha say na mom enye say ebia miji or be na free ho anase say na or one reason tell ye den o free UTV or na den ti na obona kuti anwom ana ena Kwame etikese ka say Debbie on to me yes ada no ono ankasa no ye den no ye ni morning show ena no ye den all canism inti on to me ye den embo na kutia o hwe se dia one na Mcbrown tipa enya dia obeden obetumi aka ne ho nsem abusa me pese wo kira wadwen efa sa ensem we enwom no wa wonim se enwom na ye kutia ena se dia ene Nana Mcbrown and some near den equation pesa wo kira wadwen o comment section as is either say or the Nana Mcbrown and I say or no na oye den or ye ni show and I say now often Nana Mcbrown oba no obeyi ne ho ano say enye Nana Mcbrown ena ode no me pese ye ko share video ne ba na ye to onwom no Nkrumah bia wo mo akofa sika 2 billion old Ghana cedis o de ba ene sika mo a eye 200,000 trotro driver ni meet na wo mo fa sika no wo mo ni trotro ni biu wo mo ani sika no ene wo mo di kakra edi sika no didi mo abepie your sister station ai free obaye Hello FM omudi pie ba Hello FM no ene wo mo ye announcement o Hello FM ye Samsi Kwame nyame cha dawroma ema sika nwura no e ba ye bagi sika no waji sika no wie ye no akwane nkoma wo mu sika 2 billion Ghana cedis no omo 5,000 eti Kwame amotena ha no senana debi ni pe
pay sika bebrebe saa no wa mo antibi wa mo anyi 20 cities ko enfiri so 50 cities enfiri so ye de ni nyina abrewa say na ade ma wo next time osina na nkofo ya tiwe next time wa mo nya bi saa wa mo fa nko ena na me defending Nkrumah ni say said wo mo tie no wo mo nya 100 times wo mo de beko ye wiye ena ye to dwom say ma ye ni sumina ma ye ni sumina no we say mo be fa sa voices na ese frame bloggers asede ende me patcho mo kon hwe sa word no say mo ye bloggers ampa adan ya ye de akota achi mi ankasa mi nua ba mi sister na ma Mcbrown wagya ye adwuma say eye eno ho akutia bonnwom na me meto no Yesu moja ankam wanim mo amokaka sa no Yesu ni moja enkam wanim na de entia me kasa asem nie obi a onim me ene na ama Mcbrown ana na ama me fe na ama eni patcho listen to me wanya danfo wanya madanfo oye me nua ba efiri se ye bie UTV me patcho go and check on the record man UTV so that say be UTV no on me so that ya am fam UTV efi UTV be bia wo mo ye no minim ho me nwura ho da me patcho put it on record and also those are so called na me say mo ye bloggers mo tu onko UTV me say me nine enwura premises what da ye wodan ba ko mu me nan nwura ho da di omo ye ho bia minim di omo ye ho bia no me Kwame Nkrumah minim enti sana nama contract na company ni no wo se de wo mo ni wo se wagya ye adwuma se wanya ye adwuma Kwame Nkrumah minim enti put that thing on record obi akura frame a asem no me say asa de YouTube ni ngura hoda enti de si wo ho minim boy say ye adwuma wo ho nipa ye adwuma bebre wo kura na me hun wo manim say ya wo mo froko soro but minim wo mdin they know enti say wote won na say wa abrabom wa gba asesa na wanya Facebook ade bi na ade akoto say wo fra ho blogger nya me so na wo de bagidin Moni mu say presenter say wo Ghana ye ka mu anyansafo ne yi miensa me ka ho obi afo obi adwuma obi si wagya ye adwuma me fa mo bai now listen me ni na ma ayonkofa minimum more than 20 years asabi na kamen kaso enura numre ebo be 7 or thereabout ene minu na ma Mcbrown na ma eko o fra mi an o se mini ni difin bi o ka an o so sidim no se kwam na we as dama minam area say no simpacho berefi and the next thing I ask in simpacho na mo won kwan wo ho cause Minia Banish is a very good cook. Inti Nkrumah there so say me mra there me call the very first thing as I say mdidi wie na ye mam to pick yi me simua the obi I beka. So I drove to a house because and was say na matter kwam na I assemble and am chire ni mu and one so di ni dia wo nyina bo me anya no de hia me genesis of this issue actually me nya no na be kana video so cause am komo no me ni mi sister no ne di ye it will interest you to know say kanewo me de me fan bia be 18 years ago me chinia na da bi wona man kofia
na ama atimi atodan bi ewo nyankyere ne ase edan mi oki wono ante sadan wote ba bi foforo makobie nam tim makodem wote ase enti o kire ni die mu nyina de kire me enam so me kan me die nyina de kire no ewi ase wo se afa me tie na madwi mu ayem kesene ne se na nama manu butusum na so se bibi tunu no onye sika nto aduane ni a me le se mkoye paawo paado ko to aduane mani di pacho wonye madanfo wo emi nua eti mu a atwe mu ano ene ma bia pantan a mudi asia se na no shame on to you guys. The catcher say ama yenim ya bra ba hyase yenim ba bia nyame du free yenim ba bia nyame di mi free yenim ba bia odi aduro. I'll be the last person to spite you in any form. Okay, FM. Enti mo fra mo bloggers am say bloggers no kura mo ntiase how word no anopai mo am kasa nyina mo ngigi na mo hwesa mo ye bloggers ampa mo fa mo kwase asem no ne mo jimi no mame so oko no anya sika obema mbi enti that is what I'm putting across. And kwasi asem na do so dodo. UTV wono me pa acho bu say UTV workers ni say me wura hoda. Ma ba hoda. Minim contract anu o me no. Daddy. Why na be brief me as I sit here not enua me call na mama Mcbrown fee a kam nim se waja adwuma no. Program no kra no me on be sa program na mada da bia on be na mada mon shanu so na munye very careful. The first time na nama kra radio adwuma no na ye Kwame Owusu ansa onyame fa ne kra nsie e na me ne no enim Mcbrown ye kwotena ase se ye ba akoye radio bi cash radio sabre na mo we dey amfa manim guas mun simu trase awani wuom bawie meda mo ase na ma bonto yem twani na puto na ma twani na puto are twani na puto are some fun kwa na muti Nkrumah na mudi ebusia inti video no or say on day na Mcbrown na ono an oyeden oye ni program bakusuro adewe de bakusuro or say enyo ono a me kai will say obe subscribe Xposed GH ahade and some de nkomosham nkwan de and I made it a kia de bro. Onim say Xposed GH DM de nkwan de oba besia owura bubamu ekofa enyoma sham de bro. Subscribe mediani ekia benewa makram.